Dame in gospodje, jaz ne morem verjeti, kje sem se jaz pravkar znašel. Mi smo z Gartnerjevim bordelom in z Areno TV šli na teren, v Welcome Club, v zelo glasni Welcome Club v Avstrijo. To je na meji med Avstrijo, Italijo in Slovenijo. Ja, Avstrijo, Italijo in Slovenijo. Če se ne motim, sem mi tako razložil in jaz sem prvič tu. Meni so govorili isto, ti moraš to videti, pa zakaj, pa se to klub, en klub, pa drug klub, to je vse enako, ne isto, ti moraš to videti. In danes smo mi premierno tukaj in jaz predlagam, da mi gremo not in da presenetimo tole ekipo. Slišal sem, da je 150 punc danes tu. Vi kaj takšnega še niste videli, dame in gospodje, baje so tu punce zelo, zelo lepe. Vsi hvalijo, da so tu punce zelo, zelo lepe, zelo, zelo prijazne, zelo, zelo seksi, pa da ima večina punc naravne joške. Zna biti pa tole zelo zanimivo. Gremo pogledat, kaj se tukaj dogaja. Gremo pogledat. Mr. Istok, very welcome back. How are you? What the fuck you mean welcome back? Everything ready for you as usual. No. Your family lady, you got everything. No. This is a big mistake. My first time here. Yeah, first time in this week. Yes. What the fuck is? What the fuck you talking about, my friend? This is my first. No. This is my first time. No. Everything ready for you. Everything ready. Kaj se dogaja? Good morning, Mr. Istok. What? What the fuck is going on? Čakaj malo, ne, čakaj malo. To pa ne, čakaj, to pa ne.